Rest before we to rest. Yegeleni nami ngibili phupho lami ngize ngilifeze. Yegeleni nami ngqoke impahla zami lezi engasithenga. Yegeleni nami ngibili phupho lami ngize ngilifeze. Yegeleni nami ngqoke impahla zami lezi engasithenga. Shosho bafacela ngipa iholes ye-4. Yeah, ye-4. Sure. What are you shine was sweet. Wena first nala time mfethu wenza kanje kuna mfethu uyakhumbula ukuthi wena mfethu wagcina umashini azo zonke inombolo mina ngasala mfethu 30 cent hayi 30 cent waqina nje lapha hayi into engayiqina lapha yabona akazinike relaxa namhlanje sobamba inkunzi yeso mfethu sobamba inkunzi namhlanje hayi house breaking wabona sabuya nazo inombolo right sobamba inkunzi namhlanje uqhamuka la ulahlile sambamba hayi khululeka ayisusenza njalo mfethu Uzuba nami uzafika usulokugcina. Uzuba nami wazi kuba inkunzi mfethu mina ngiyayazi inkunzi ngiyayazi mfethu inkunzi ngiyayazi mfethu inkunzi angithi ngiyayibamba inkunzi yibo ubalo ya uza la hayi buka yazini Oh shit! Let's inkunzi. Ngifuna inkunzi noma nguza inkunzi alithi ngizela inkunzi la. Inkunzi. Ngiyabuya mala. Zishap manje. Buka. Kombe bantu kanjani? Hey, ungabale kwani? Yini inkunzi kombe? Yazi inkunzi ngabumba yini sawethu. Keep the phone man. Uzithathe le phone uzithathe. Yo, wahamba ngishiya manje awumayilana phone anale donsa letha lana awukanti futhi usufuna ukwenza lento yakhala sithayile yiphi into yala sa hlanganisi letha lana lento awufetha hayi usufuna ngikwephe mashada yes man Inkunzi esematholeni. Yobani inkunzi iphone. Awuqeda. Into yakhala sithayile. Letha la leyo phone. Nkinga mfethu. Boy. Hayi zakhala.